Voinugas ni somthum kumsang ni somni pathum ni lai ni a in zawain chibaile vekule Greater Mizoram malak na masabera tangin di aizol pos silal audinga ranhun veng lai Indo pui panni na lo topa kumsang ka zakwa somli panga September ni Japanin surrender na British Indolong battleship Missouri long chu Tokyo Bay liteng sola ading fela achunga chuan paper chuan sign felta a chumin ho chuan Atlantic Charter Roosevelt America President le British Prime Minister Churchill aten kumsang kha zakwa somli pakhat August ni som palia anlo siam fel to angkhan India chu British noya tangin kumsang kha zakwa somli pariat June tha a achwa sandon ta a British in achwa san hun hi kumsang kha zakwa somli pasari August ni som panga a ruwa manna aya main an peta thut zo kani masila kandan pui India Constitution chu anla pe silo Chairman Ambedkar hawin lule ta changin anla draft mup chau mayani chunghun lai chuan keini Assam Tribal Excluded Area te po in Assam Constituency Advisory Council kai shwanale ngen na angin kandin muntu ruangam chu andu dan tlang pui zama Indian Constitution atel ani ve theinan ruwa manturin Mizo Union Party chuan committee an thlang chuaka chungte chu pakhat na pukhotin khuma president pani na pu LB thanga vice president pathumna pu H1 thuama general secretary palina pulal buaya treasurer te anni chuan an thei angin tu nuzela kanom dan tur le Lusai Hills le avela kan unaw tinena omkhom dan tur an lo ruwa man chu ni som pasari April kumsang ka zakwa somli pasaria Constituent Assembly Advisory Subcommittee Assam atanga aizola local nena an le kha chu pe thlapin an lo pe theita ani chuta an le khaziak lak toy tlem te chau kan thupui ti fianan ka hantar lang don ani India zalen na chunga Assam Sarkar zom chunga Mizoram in obdan tur Mizo Union in arelok India in obdan siam tupol nena subcommittee te shiat puya thelu chu pakhatna tuna Mizoram Lusai Hills hi chhar pui kumsang kha zakwa somli pakhat mel killi sangriat za somli pani la ya zaw mishing noi khat singli sangruk zakwa lai omna kumsang ka zakwa somthum panga a India Sarkar dan siamang khan excluded area tia ko zinga atelve a kumpinu bor sapin asamlar sap noya superintendent through in apumin aupa governor chu kumpinu ayo to ani pani na India ram hi ama kea adin vele to na Mizoram hi Assama atelang kong engemoa chuan Assam Sarkar nen anin zomanga chungin zomna turthil chu Assam dan siam pole Mizoram dan siam pol ten in ron khomin anleti tluang pathumna hemiram hi tuna china chuan Mizoram ti aninga chuta chuan heng te hi antelang pakhat na te tuna Lusai Hills bung khata kan soitak te hi pani na te Mizoram zom kachar biala Mizo sang kwalai omna mel killi zathum lai azaw khu pathum na te Mizoram zom sitagong tlang rama Mizo sanga lai omna mel killi sang thum lai azaw khu palina te Mizoram zom meite Manipur tlang rama Mizo sang sari lai chenna mel killi sang thum zanga lai azaw le pangana te Mizoram zom reng puiram Tripura state biala Mizo sang sari lai omna mel killi zanhi somnga zaw nen palina bung thumna sub number 1 asoi zong ram tekhi Mizoram tia ram khata an loin tel khomuna chuan anwai mi anghian bung thuma chen ani ang ena tuna zoram chimbia le sitagong bial Mizo omtana telin bina tuna zoram mar bial le reng puiram Mizo omna telin sina kacharle meite bial Mizo chena chin zong nen pangana khing bung shana chen tekhi bial engmo zata chenle cheu aninga chung bial tin te chuan Mizoram dan siam tupola chuan ayo tuan nei chawang parukna Mizo ho number 3 na number te pani na pangana a cheng tikhian Mizoram telve an thlelin an rem ti vekani not sompalina heng zong hi kumsom nuwa siam thatle the niang signed H1 thuama khotin khuma General Secretary President Mizo Union April ni som pasari kumsang ka zakwa somli pasari
helai thu the lu lai hi sei tak chunzom turala oma pakhatna Mizoram chunga in vondan panhina dan siam tupol pathumna National Council chanpual palina Executive Council pangana Rural Pol parukna thucherem pol pasarina Municipal Council le pariadna relation with Assam and Mizoram ti telani phektam fedan thatak tak oma mase kan thupui milto kan soifia theidona wangin adang chu kan soilo mayang panina chuan he Mizo Union Party in Assam Sarkara anle khathelu ba ka Mizo Party sang inzom khomin ma anlang na pakhat chu Churachandpur Mizo Convention khompui amuna konpui Churachandpur Manipur ani a ahun ni som panga ni som paruk ni som paria January kumsanga zakwa somruk panga khanani a chairman hi HK boy chuaka ni in secretary hi how kholai thangjom ani he convention Mizo na thak party aiwa kal khom te chu biate council chin union gangte tribal union ma national union com union Kuki National Assembly, Mizo National Council, Mizo National Front, Mizo Union of Manipur, Mizo Union, Paite National Council, Simte National Association, United Manipur Zomi Organization le Vaipe National Organization. Antupui Kelber chu pakhatna heng hun lai hian India dan pui constitution alo chuaka Lusai Hilsa la kherle Lusei chau inziak thin kha namtam tak inziak si in achen mai si in chumishia thiam lo na wangin panina naga hoten Churachandpur khopui ti chawlawa chuan Mizo na thla ku ki zinga naga chia an khon thina chu anmang anpui wangin he khom puya hian Mizo na thla kan kaltha maya athleng tu ten an thleng ni anin pezawa an mi khwalte an lom li a ke silal audinga po palai ni lovin chimtu angin katelve a pulal de nga point thu seife asoyani thupa stren khatte pakhatna Mizo na thla khote hi thla khat ethnic umbrella pakhat nuaya omin India state khat rural na khata tur kan ni panina chinlung chhuak kan ni veka unaw vek kan ni pathumna kanin zom khom na ming tur chu convention nei le huna ngai tua turati ani khom pui pathumna kumsang kha zakwa somruk pariat October thla Mizo Union chuan Mizo te in zom khom na Mizo Integration Council chu aizola an kole a zoram po na tengin kan unaw te an local nuala rambuai lai ni wangin antam te chiam lo khom pui palina kumsang kha zakwa somsari February ni sompanga a All Mizo Integration Council chu Assam Ram Kachar District Mar Kholian Lakhipura Puar Deng Chuama Mizo District Congress Committee Chairman na hnuaya neile ani a chutiang khop chuan Mizo na thlak chi peng sang te hian India State hnuaya nilhia pakhat zar hnuaya omdu le unaw chhul khat kwala inzom khom du na anlo bua sei to thina ni chu kumsang ka zakwa somthum panga a barmaram chu India nen chiao luya tension ani to a chu wangin Chin Hill sakan unaw te nena kanin zom dan tur soi theini lo wangin anle khathe luwa hian tel ngai na umlawa amai ro chu anril ruwa chuan an bang bik lawani chuti chuan tu laya Mizo in zom khomna Greater Mizoram an soi thar luai ta khi kan Mizo hruai tu masa te khan na satakin theory in an lo be to a athi chinchina practical anti point an na hlo thling chia lawani ramin mangai sia ka timha satunia in soi kan tumta ka hian Mizo Union ho tu te kha an lo thir zawin an lo wa fingma tak em chumi nuwa zori organization ho khan thilti exon nen me volunteerin kongte an lo zo to a midang te point antivezel bukang chu Manipur Assembly session ni khat o chau nei tur chu chanani phatnuwa Congress MLA ralte session chu ninga chung nei tura poseni se tia an ngiat wanga har satnan siam wangin ti top zui ngal ani opposition MLA le Chief Minister Luini Bok Ogram Ibobi Singh kai hruai Congress te chuan ni khat chau chu Buaina ina achim mek Manipur Buaina soiho nan atok lo anti ani Assembly session a hian kuki MLA som te chu pakhatma an local lo buka session chondar som pakhata tanni in meite le kuki in beina me ni thuma tanga in tanawanga nunna chan te sun na hun man ani masa a Chief Minister N Biren Singh chuan Buaina wanga nunna chan te kan sun tak zetani tunang hun har sa hian an mangai chan te hnim na tur tong kam tok om theilo ti in a soya house chuan in biak na le rem na kong sang zongin communal harmony om theina na malak ni se anti zui bok house chuan chandrayan 3 in
thalei lung atum wanga lomom ti in fakna thu an soya scientist and Ragu Singh Manipur chuakle ISRO tima atel chu lompuina an soibok chumin hulok chuan Congress MLA te chu auzuin nunro na ti top ni se democracy hum himang ti in an auzuya se son chu Manipur state din hun soi honan ninga po seini se ti in an ngiat zui ani Speaker T8 Satyabrata Singh chuan opposition MLA te chu thutura ti in Manipur Buaina an siam zui zela wangin House 2 minutes som thumatan ti top leilok phot ani a House truth khom chanle ani nuwa Congress MLA te chu auzui zelin Speaker chuan Buaina le harsat na siam chung chuan House kalpui ngai na omlo ti in tiamchin omlovin ati top zui ta ni State Sarkar chuan thlakal ta khan se son chu August ni somthum pakhata nei turin alo ti to a Masiraj Bhavan atangin engma pompuina don lo wangin August ni somni pariata son le ani Karkalta Khan Chief Minister Office chuan se son chu August ni somni pakwa nei turin apuang zuya Assembly se son nei nunun ber chu March thla khani to in se son hi tharuk dana nei ngai ani Committee on Tribal Unity ko tu le Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan se son nei chu hun lo anti thu soin kuki zo MLA te tan telvi a hlom anti a pathian nia thu chwa in to man siama law and order in omzia anei lawa state sarkar in ami puitele official te poven him thelo laya seson nei chu aw manglauti in an soye Assam Rifles ten Manipur politician Khing India Rama paramilitary force upaber Assam Rifles te chuan Manipur politician chu mi puisha ta anming ti chia tumle anpol ti ming hliau tum ti in legal notice an pe a Central Armed Force te ming ti chia tuma chitla a anpu ani legal notice hi Maheshwar Thonojam National Secretary Republican Party of India RPY athawel nena August ni sompariat khan pek ani a Assam Rifles te chuan diklo taka pu nan ton bangin ziak nge ya mi puisha ta ngai dam dil na photin le juni somthuma Delhi condolence of Meitei martyra athu soite chu nokir torin an phut bok shatir na pek chuan in mu khomna Thanoja ma chuan khwa cheng te chuan Assam Rifles in koki helpol te chu Village Defence Force te tukzal anni theina na puyani aum zia chu Assam Rifles te chu Manipur atanga nor chwa ngal turani tia soi chu tarlan ani shatir na chuan Assam Rifles te chu ramtan theitop chwa beitu te anni tia soin remna le muanna himna le masona Manipura om theinan napoimo tak thokring anni atibok ka client hian kanram abik takin notice te ta khwale tuitele inpum khatna om theinan theitop chwani ti in shatir na chuan atarlang sharing to chu Manipur hi AFSPA Armed Force Special Powers Act noya omani lawa heiwang hian magistrate in me ni thumle me ninga a Armed Force te chu law and order king ko tura ati anga da anni ti in shatir na chuan soibok Thanoja mai ro chuan ngai damadil don lo thu soin democracy ram India anga chuan zalen taka adu du soi theina nei ati a thu chwa siam ka nei lawa zona ka zot zo kani politician angin ka soi lawa meitei kani na nga soi zo kani meitei tinten Assam Rifles official te kuki helpol tinena anchan ho dan po an cheveka video po omringani meitei mi puiten anchiat savek soinon mai kani ti in Thanoja ma chuan a soi thung Assam Rifles te hian thlani chuang tharum tho na thleng to a hian napoimo an thokem nor chwa ngalan ngai na san chu kuki helpol ti chuan lian tham taka tharum tho na kalpui turin theina nei lo foreign militants te thlop na nein le kan agency pakhaten an thlop ani villagers ten an chin chia vek ti in Thanoja ma chuan a soizui bok ama poina Assam Rifles te chuan kokomi Meitei Civil Society Organization lian ber te chuan July ni som khan Meitei mi te chu anral thuam te thunei tu te hena lan lo tura anti wangin criminal case an ziak lu to bok me ni thuma ko kile Meitei inkara Buaina chuak wanga police armories atanga ral thuam sangli chuang ruk chwa in om to a Meitei group le BJP legislators te chuan Assam Rifles te chu tan big nei ti in Manipur atanga son chwa anya to bok Assam Rifles te hi Ministry of Home Affairs MHA hnuaya omteni in operational control ro army te hnuaya omani a Assam Rifles te hi Myanmar border bula da in an omberani Manipur IDP te enkolnan sarkar in noiza som seng to Buaina wanga sahimna zonga Mizoram atlanchia internally displaced people IDP tranpuina sumhandan tur soin
Executive Committee on IDPs of Manipur in Mizoram chu an Chairman Home Secretary Hlal Engmoy Havin an thukhom the Aizol Post Home Secretary chuan Manipur tua chung Buaina awanga runtlan chiate chu Mizoram Sarkar le mipuin an insan theilawa anma ani tuam hloma atulanga chomdol turin Sarkar le pol sang mimal point theitop an chwa ti asoi heng IDP te enkolnan hian sumhar satna kara Mizoram Finance Department chuan vaibel chinga apek to baka Sarkar na thokte tangin ve bur khonani a cheng mak tu duai riat nuai khat singthum sang sari zanhi somsari pakhat mu ani a tin heng sumhandan tur hi soi ho ani Manipur IDP te enkolnana Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department le District sang bursap tin sum an sen to zat tuna report thei chin bel khom chu cheng mak tu duai som pakhat singli zasari somthum pasari ani a sumhan na tlang pui chu relief camp buat sainan eile inturba ka damdoya inin kolna sen so ani wai mele pol sang zoram mi puin Manipur atanga ron tan chiate anlo don sondan le enkol dan chu executive committee chuan chuanomati in lom thu asuya Mizoram Sarkar in sumhar sadnakara cheng vaibel chinga atumba ka Sarkar na thokten phal taka sum an thokhom chu lomomati in lom thu asoibok sumtling khom hi renchem le tangkai taka IDP te enkolna na mang turin executive committee chairman chuan borsap tele department te chu acha ani executive committee on IDPs thurel pakhatna district sang borsap te chu bu fai leina atana an summan tiam lavin thildanga IDPs enkolna atana an summan to te chu peklak thoi ni se anti a bu fai leina iro FCS NCN na avaya pek turati ani pani na heiba ka sum sendel na umapiang chu rang taka home department a thelu thin turin borsap te sha tir anni pathumna Falkland Relief Camp a omte tui har sadna phushuk nan plastic tui zem liter sang thum dong pani leirem ti ani palina Collective District Bill Khothira IDP chungkwa somnga vel omna thlatin manchoya mimal kudam lo ho mek thlak na tur munrem chang dangai to turin Collective borsap chuti ani a atul danangin BSUP building aizol lak chho tura rel ani Manipur Police te press release pakhatna dakar somni palikal ta khan Manipur boruak chu inkana thengle zeu le mipui chen khatten dodal na anlan tir le thina wangin boruak arit ri hle ni pani na security force ten heng muna te hian search operation anneya Bisnupur Kakching Churachanpur le Thobal district ate heng muna tang hian silai pakhat silai mu somni le thilpuak thei explosive pasari an muleta heng security force ten ral thuam le amu an mu le te hi Manipur state ral thuam da na tanga ruk chwa niarin ani pathumna voin khan naran sesna kho a helpol pani silai keng te inka na mi pani te chuan nun na chanin midang pasari ten hliaman tuar he kho a duty tura da district police AR army le CAPF te chuan he inka nan chiat vele amuna thlengalin boruak sosang tur antidai ngal palina tlang mi te chen na mun le imphal phaya security checkpost za somthum siam te atangin Manipur Buaina le akai noi sang te wangin mi sang ni som panga chuang zet man ni in thu zo fia tura kol anni pangana mi puite chu thu puar poleng mai le video lar chuak na zongring lo turangen anni a until mole shiaterin hel omani chuan central control room number 9233522822 a engtiklai puin zo fia emo biak thei rengani chuti rual chuan Manipur Sarkar ral thuam ru chuak tu te chu until rukte police emo security force te omna nai bira hlan turangen le shiatir anni Manipur boruak dai to chu mi pani kalhum le midang pasari hliam tuarte wangin asosang Bisnupur le lamka district a inrin nia tuti shat lo silai keng ten kapin mi pani ten nun na anchan ba ka midang pasari ten hliam na tak antuara heng thi le hliam tuar te hi lo nei tu te anni a Manipur state ta nam pani te inkara boruak dai chan to chu boruak aron ti sosang le ta heng nun na chan te hi tu tinge anni ti finfia to ni in laibu jam inaw Bisnupur district a naren seina maning lobuk khwami le lamka district a songdo khwami jangmin len gangte anni a hemini ve khian naran seina khwalo nei tu te pani te point hliam an tuar bok security force te chuan he khwa che vela po hian inkana thlen thu an soi
Manipur lo nei tu pol panga inzom khom lomi simi apun lup chuan Manipur sarkar chu he thil thlengin natta kademin he pol president mutum churamani chuan lo nei tu te chuan du thlan tur dang an nei lawa an nei le ta na an tho lo chuan ei tur an nei don lo wangin an thlai chin te an ve na bazar hral turan kal chu an nun na in atwar pha ta ni in asoi heti lai me kyan security force te chuan helpol pathum NSCN IMPLL KCP mi le sa mi pali te chumanin an ne na tang hian silai paruk silai mubom pangale bom pahni an man bok khati zong kha tuntumata na kan han ti chwa theite choni e